Mark Barton je poznati ruski psihoterapeut koji svoja znanja, svoj rad sa ljudima, svoja iskustva objavljuje na svom YouTube kanalu na sve životne teme i odnose žene i muškarca. Veoma su korisna videa, posebno su posvećena ženama kako bi naučile da vole i poštuju sebe. Ovaj video sam prevela na korist svima nama. Ko želi, neka posluša. Senzorno planiranje će izmeniti vaš život zauvek. Pozdrav svima. Ja sam Mark Barton. Veoma se radujem što vi gledate ovaj video. Ovo je tehnika koja je izmenila živote desetina hiljada žena. Da, niste pogrešili, da zaista postoji takva tehnika, takva praksa koja je dostupna velikom broju žena, muškaraca, uključujući i to da radi apsolutno bez izuzetaka, ne orijentišući se na polno pripadanje. Ona zaista menja živote hiljadama ljudi. Danas hoću da podelim ovu tehniku apsolutno besplatno, da vam je besplatno, apsolutno besplatno, jednostavno tako vam dam da bi je koristili. To je moj autorski rad koji sam koristio veoma mnogo godina u svom radu kako sa muškarcima, tako i sa ženama, uključujući i tinejdžere. Sad ću vam reći kome će biti korisna ova tehnika. Pre nego što to uradim, pozivam vas da se registrujete na besplatan online kurs Ja takaja adna, udobnaja ili unikajnaja. Ja sam jedna, prijatna ili jedinstvena. Link je napisan odmah ispod videa i odmah posle pregleda ovog videa kliknite na link, registrujte se, učestvujte na online stalno koji će trajati tačno 2 nedelje. Tako na online stalno ja delim informacije besplatno, obelodanjujem razne teme i zahvaljujući njima vi možete promeniti svoj život, postati srećna i samosvesna žena sa zdravim samopoštovanjem i verom u sebe, žena koja je sposobna da napravi srećne odnose sa mužem, muškarcem, sa svojom decom, svojim roditeljima, uspešna na poslu, u karijeri, duhovnom razvoju i još mnogo čemu. Danas vam neću mnogo pričati, želim odmah da pređem na stvar i ispričam vam o ovoj tehnici koju ću vam danas dati. Kome ona može biti korisna? Ljudima koji se nalaze u depresiji, ljudima koji se nalaze u stanju apatije, ljudima koji pate od paničnih napada, ženama koje su doživjele prevaru u odnosima sa muškarcima, ženama koje su doživjele bolan rastanak sa muškarcem i sada se ne nalaze u slomljenom stanju i nemaju mogućnosti i snage da se vrate u normalu i uzmu sebe u svoje ruke i krenu napred. Ova tehnika će normalizovati rad hormonalnog sistema. Niste sada pogrešili. Ona će vas osposobiti da vi budete potpuni vlasnik, gospodarica svojih osjećanja i emocija. Ova tehnika vam vraća pravo da budete samostalna ličnost i ne bojite se samoće, iako takva samoća kao samoća ne postoji, jer samo postoji osjećanje slobode. Možemo beskrajno nabrajati kome će ova tehnika biti korisna. Uzmite olovku i zapišite. Tehnika se zove senzorno planiranje. Šta je to senzorno planiranje? Sad ću vam ispričati šta je to senzorno planiranje. Naš mozak je sazdan na jedinstven način. Postoji neverovatan sistem. On se zove retikularni aktivni sistem koji je povezan sa našim hormonalnim sistemom, s našim pamćenjem i tako dalje. I tako retikularni aktivni sistem je sistem koji je odgovoran za davanje prioriteta, to je za izbor, za postizanje cilja i za mnoge druge sfere u životu. Pa ljudi koji žive nesrećan život i sami toga nisu svesni, povezuju svoj aktivni retikularni sistem sa svojim životom, stvaralaštvom, takvim načinom života da stalno sebe ubeđuju u to da su oni nesrećni, da su svi muškarci jednaki, da svi varaju, da su svi jarci, da u životu nema ničeg lepog, to jest formiraju svoje nesvesne stavove.
Ako jednostavno kažemo kvar retikularnog aktivnog sistema, kvar hormonalnog sistema dovodi do anksioznosti, stalne zabrinutosti, nervoze, apatije, depresije, u stanje bespomoćnosti, kada vi ne želite ničeg da se latite. Vi jednostavno postepeno počinjete da venete. I tako ćemo danas zajedno probati da ipak uzmemo pod kontrolu rad svog hormonalnog sistema, pod kontrolu rad svog retikularnog aktivnog sistema. Zašto se tehnika zove senzorno planiranje? Mi lepo shvatimo da sve informacije koje dolaze do nas prolaze kroz čulne organe, zovemo ih senzorni ulazi. Šta su to senzorni ulazi? To je naš vid kada mi vidimo svet koji nas okružuje. To je naš sluh kada mi slušamo svet koji nas okružuje, zvučne senzacije. To su naše senzacije ukusa, to su naše senzacije mirisa, to su naše senzacije dodira kada mi možemo sve da dodirnemo. Često biva da mi predajemo pravo upravljanja našim organima čula, svojim stanjem. Možete li to zamisliti? Ljudima koji nas okružuju, događajima, odnosima sa muškarcem, roditeljima, društvu, biznisu i tako dalje. Čim čovjek gubi pravo da raspolaže svojim hormonalnim sistemom, on pada u zavisnost od odnosa, iznenađenja, alkohola, narkomanije i tako dalje. Tad počinju složeni procesi s kojim nam je veoma složeno izaći. Sad ćemo zajedno sastaviti planove akcije u radu sa našim retikularnim aktivnim sistemom i hormonalnim sistemom. Na koji način ćemo da izvedemo taj plan? Kako izgleda ovaj plan? Vaš zadatak je da preuzmete puno pravo da upravljate svojim organizmom. Pravo od čega ćemo početi je: mi ćemo pokrenuti svoj aparat vida, to jest svoj vid. U toku 21 dana svakodnevno vi ste dužni da se bavite planiranjem svog sljedećeg dana, pa uzmite hemijsku olovku i pišite: sutra tog i tog dana, 20, tačno i te godine, datum nije toliko važan, ja ću gledati ispred sebe sljedeću sliku, osjećajući to intuitivno, ne razmišljajući šta bi to moglo da bude. Kako pravilno da osjećate? Osjećajte do tog trena dok ne klikne vaše telo i osjetit ćete toplotu, laku euforiju, osjetit ćete neku radost zato što počinje da dejstvuje vaš hormonalni sistem, dopamin, serotonin, oksitocin. Naprimjer, nekom se dopada da se divi zalasku sunca. Zalasku sunca možete da se divite uživo, na fotografiji, na video zapisu i kako vam odgovara, ili neko voli da gleda na vatru. Čovjeka to umiruje ili mu daje neku snagu. Vaš zadatak je da sastavljajući plan za sljedeći dan postavite sebi cilj. Sutra sam dužna da u toku dana vidim ispred sebe sljedeću sliku da bi to dobila radost, zadovoljstvo. Isprogramirali ste i zapisali. U toku sljedećeg dana vi možete to da radite. Ako je to slika, vi je možete posmatrati u toku dana, zaroniti u to stanje. Ako je slika na video, zaronite u to stanje. Možda ćete vi uveče sedeti i diviti se zalasku sunca i to je također dobro. Verujemo da će biti veoma i zdravo i tako vi radite u toku 21 dana. Zadatak i plan se svaki dan ne ponavljaju, svaki dan je različit. Ako vi jedan dan gledate na vatru, već drugog dana na nju ne gledate, slika mora stalno da se menja. Sljedeći moment je veoma važan. Vi zapisujete plan za taj dan u kom punite svoj prostor zvucima i pišete: od tog do tog sata ja ću slušati sljedeće zvuke. To mogu biti zvuci talasa ako se nalazite pored mora, ili to mogu biti zvuci talasa snimljeni na diktafonu ili skinuti sa interneta. Važno je da u toku dana sa određenim periodima zaronite u to stanje. Sljedeći moment je važan. Tako vi zapisujete taj plan 21 dan. Ni u kom slučaju zvuke ne ponavljate. Sljedeći moment je važan. Sljedećeg dana ću uživati u takvom i takvom mirisu, u takvoj i takvoj aromi. Ta aroma može biti bilo koja vam se dopada. To može biti aroma sveže skuvane kafe, to može biti miris lavande ili nekog difuzora u vidu mirisa. To mogu biti mirisi koji vam kliknu. Ne treba razmišljati o njima, već ih treba osjećati, proživjeti. Zadajte sebi pitanje: koje bi mirise ja voljela sutra da osjećam? Koji miris, koju aromu, koja vam je misao došla prva, intuitivno je osjetite i zapišite. U toku dana vi se periodično pozabavite sa tom aromom ili mirisom.
Četvrti organ čula su naši osjeti ukusa. To je ono što mi možemo da probamo i osjetimo ukus, okusiti. Vi također planirate, na primjer, sutra mi je dan jagoda. U toku celog dana ja ću u određenim periodima pojesti po jednu jagodu ili čokoladicu. Vi sami smišljate ono što osjećate, ono što želite. Peti senzorni ulaz, peti organ čula je čulo dodira. Vi napišite plan sa kakvim čulima dodira bi želili da se pozabavite. To može biti toplota mekog prekrivača, zagrljaj bliske osobe, dodir omiljene mačke ili psa i mnogo toga. Ovdje je domen vaše mašte beskonačan. Naš je vaš zadatak, to je vaš zadatak je da u potpunosti zaposlite svoj hormonalni sistem kroz svih 5 čula, ne samo jednostavno da delujete, već i sastavite plan. Ako se taj plan bude održavao i vizuelno, retikularni aktivni sistem će se prije realizacije baviti tim izvorima koje vi upražnjavate svakodnevno. Za vaš mozak, i ako je jednostavno kažemo, i za vas će biti prioritet da živite u radosti, umeću zadovoljstva. Neće biti povoda da se brinete, padate u stanje paničnih napada, uopšte nepredviđenog, kao kada sedite i ništa ne radite, ništa se ne dešava, vas jednostavno nešto obuzimi kao da vas saseče. Da, dešavaju se nekad momenti kada ova tehnika nije dovoljna za rad sa paničnim napadem. Možete iz svog iskustva primeniti dodatne tehnike ili pomoć stručnjaka. Iz svog iskustva mogu da vam ispričam ovaj podatak. Ako mi uzmemo 100% procenata muškaraca i žena koji su odlučili da rade sa paničnim napadima koristeći senzorno planiranje, od 80 do 85% došlo je do uspeha. Mnogo zavisi od vaše upornosti kako ćete vi odgovorno primjenjivati ovu tehniku. Kajde da još jednom ponovim da imamo 5 organa čula. Čulo vida, čulo sluha, čulo mirisa, čulo ukusa, čulo dodira. To je ono što kad dodirujemo nešto ili nekog. Naš zadatak je da svakodnevno pravimo plan aktivnosti da bi svaki dan upotrebili svih 5 organa čula. Zašto je to važno? Zato što u običnom, to je svakodnevnom životu, ja vas uveravam da vi ne koristite sve organe čula, ako ih koristite, oni nisu osvešćeni, neosvešćeni, ne utiču na vaš senzorno-retikularni sistem. Eto tako, mi vam zadajemo da pišete plan za svaki dan. Svaki dan znači da se bavite sa svih 5 organa čula. Čulo vida, čulo sluha, čulo mirisa, čulo ukusa, čulo dodira. To jest, vi se svaki dan bavite svojim retakularnim aktivnim sistemom, hormonalnim sistemom i to zapisujete ili možete pisati dnevnik nadzora nad sobom. Dnevnik nadzora može u obliku raznih slika. Naprimjer, vi ste vidjeli sliku zalaska sunca o kojoj smo govorili, zalepili je. Naprimjer, ako govorimo o nekom audio osjetima, tad govorimo o našem sluhu. Može uz njega biti i neka prateća slika. Ako su to mirisi, ukusi, to može biti po vašoj želji. Vi se možete sa njima baviti, jednostavno ih opisujete, dopunjavate nekim slikama i planirate. To i nije obavezno, to zavisi od vašeg vremena, od toga koliko ga imate. Vaš zadatak je da do 14 ili 15 časova u toku dana sastavite plan za sljedeći dan, tako ćete vi proživjeti i iskoristiti sve organe osjećanja, to jest čula. Tako radite 21 dan zaredom. 21 dan je prošao. Uzimate pauzu i odmarate nedelju dana. Poslije toga počinjate novo senzorno planiranje i sastavljate plana za sljedeći mjesec, pri čemu se to senzorno planiranje prethodno ne treba ponavljati i ne uzimate te primjere koje ste koristili prošlog mjeseca. Ovdje se kod mnogih od vas može pojaviti pitanje: odakle potiče ova fantazija? Gdje ću naći toliko slika kojima ću se radovati? Što se više budete bavili svojim organima čula, više će se širiti vaša čula. Vi obratite pažnju na to kako će se vaš život menjati. Ja ću vam o tom ispričati. Kod mene su neke djevojke izvodili eksperimente posmatranjem od strane neke druge osobe i pokazali su se rezultati. Aktivno smanjenje težine. Žena je prestala da gricka i jede svoje emocije. Kod nekih je prestala želja da koristi cigarete, alkohol. Neko je osjetio promjenu osjećanja. Kod čovjeka su se desile realne promjene u fizičkom stanju. Promjene će se vidjeti i na licu. Vi i ja možemo da nagađamo na koji način će se to desiti i na koje sfere života će uticati, na zdravlje, na samopoštovanje i tako dalje. Najvažnije je da krenete, pratite rezultate. Možda vam se javi želja da sve napustite. Kao pravilo, takve želje se javljaju 3., 7., 12. i 13. dana. Javit će se želja da ništa ne radite. Zašto? Za vašu svijest, vašu psihu, hormonalni sistem je nepoznato stanje. Stanje kada vi samostalno upravljate sobom. Na pravila većeg stepena mi smo se navikli, to je da se orijentišemo na signale iz spoljnjeg našeg okruženja, muž, žena, mama, tata, kolege na poslu
i podređujemo se tim stanjima. Uvlačimo se u atmosferu drugih ljudi. Mi se unosimo zato što on ulazi unosimo zato što oni ulaze u naš hormonalni sistem. Na primjer, navešću jedan elementarni primjer. Vi ste u odnosima sa muškarcem ili ste bili koji je mogao na vas da utiče. To je prirodno skandal vikanja. Koje je to hormonalno stanje? Stres. Hormoni stresa se pojavljuju kod vas i njima upravlja muškarac. Muškarac je prema vama dobar i nežan. Poklanja vam cveće i kod vas je skok dopamina, serotonina, osjećate se prijatno i voljeno. Ko upravlja vašim raspoloženjem? Muškarac upravlja vašim raspoloženjem. Tako da biste bili nezavisni ne samo od odnosa, kao što sam rekao, i od cigareta i od alkohola, zabrinutosti i od mnogih drugih stanja, koristite senzorno planiranje. To je neverovatno moćna tehnika koju sam ja sam primjenjivao u svom životu, koju primjenjuju moji bližnji, moji klijenti. Koristite je na zdravlje. Ako ste vi psiholog po zanimanju, psihoterapeut, koristite je u svojoj praksi, delite je sa ljudima. Nadam se da će posle 21 dana osjetiti vidljive rezultate. I naravno, ja ću truditi da podelim sa vama razne instrumente koje ja koristim u svom poslu da bi vam pomogao, da bi vi mogli da pomažete drugim ljudima. Još jednom vas podsjećam da svaki mjesec počinje besplatni online kurs "Ja такая одна удобная" ili "Уникальная", ja sam jedna, prijatna ili jedinstvena. Link je ispod videa, registrujte se, dobijate nova korisna znanja i vidimo se u najskorije vrijeme. Doviđenja. Vi poslušajte video, nije obavezno da učestvujete u njegovim predavanjem, to je samo preporuka. Pozdrav svima!